जगन्नाथ को विष्णु वेलकम कर मोर आउट एफ एस ब्लॉग जार ना खाइला छुआ खाइब आज आम बालेश्वर में ठाकुर बुढ़ा चलती आज फास्ट डे रोटे आउ संडे दिन अच्छी आज आम कन्वेंट लाइन में जितक ठाकुर अच्छी फिर भी 50टा ठाकुर आज आज कौन प्रोसेसन स्टार्ट हो जाइए पूरा बहुत भिड़ आपन तो ऑलरेडी साउंड शोभा हो पूरा लाइन एपटू पूरा जोरदार में चलतु बुल एंजय कर आप भी एंजय करूँ मोर सामने डीजे भी नॉलेज नहीं चलतु आपको देखेबी कौन कौन डीजे आसी आप एंजय करूँ जय जगन्नाथ साउंड स्टाइल सब पैसा
ତମର ଲେଟ୍ କାହିଁ ହେଲା? ତମର ଲେଟ୍ କାହିଁ ହେଲା? ଏଇଟା ବ୍ଲଗଟା ନେଇଯିବି ନା। ଏପଟୁ ପଳା। ଦେଖା ହଉଛି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି ନୁହଁ। ଏଇ କ୍ଲବ୍ କାହାର ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ନା କ'ଣ? ନିଜେ ବାହାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ହେଇଛି। फाइनाल 10टा ହେଇଗଲା। 10ଟା ପାର ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଡିଜେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ, ସାଉଣ୍ଡ କମିଗଲା। ଫିର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଆଉ ଏ ପୁରା ସୁନସାନ, ଏବେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବ, ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଗ ପରିକା ଭିଡ଼ ନାହିଁ ନୁହଁ, ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଏ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ କମିବ ଆହୁରି।